Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman letje ke fau sabi da den deia ayuya da i programa i waka komiti yu diwe kai wiki asama die chayen kon miti yu na Robbie Dadu Amain. We sende wan odi gela de libali banga den gama de kapiten basia foluku so se fi den yi bala fubi anga de man fuden de sama di lasi wan sama fuden we kepina anai kaba en anau kaba tu so langa gon tapu de au de sogodo de sama di siki we begi gadu giden ngala den buye epi fu opo kontampu au sei dika wabiden fanoudu wabide yepi fanoudu Arkiman ala de sama die yaliki esende odie ko esende boskope kom we taki utangi leje ke fawe taki Arkiman a programa ya ika abonner tapen da ala ye kisi solanga programa ko ye kishen te abonner tapen ye kishen Arkiman sawo dutide Arkiman so leisi we koya da we make programa matide woluku sagon tape chai kongiwi en sawe make fien Arkiman siko leli ni na mo buwapen fu feti armude te leri teke leri da i posisi e frandra gon tapuya de si ta fasi na bigi fasi ma de si ta fasi Arkiman weke buskonde soms unaiwani invester somesani mitake nomo aini wana pembe tana yuma konde da wegwa aini wana kiki da wegwa de uru kampu fuden sama da wego boko manyang da solega kampu da ye boko manyang ma sama di pandi a froktu de degwe langa tenkaba a pandi en fikagi piki a baka we nyamien eneng ede takine pandi ma dia pe nyamien mo sol se fina yuma konde pe ube dele tia mi mado mofu wala mu bombe de na pende be si don da pende be strategic te be si don da pende be te sani be du da be si aga wa usu en da dembe te kya ko en na pende gantori be gi so lisi ye ke pikinenge de yaki pu te gansa ma gitori de luku de no asama di pandien a fende nyang ude ya ikanit fin so se fisikotu Arkiman siko ye meke wan pikin da ye pai money gen fagwa siko da ikon bigi kande yeke ma ademo kande yeke da ademo maine kai bika pikide to wansani aini gontapo ato wansani gimundu Arkiman dende di pasaya verkiezing holi den stem na fansi se gebied mai ma patu ala den patient da gansanti ala den sama di wini de we feliciteer den we polo anga den we big ala den buye pigi den fu den sama we aksi tu ala den sama fu den gebied de fu tampa den baya ya baka
na uma o na man fu ya community ke fade ka ya community fade ka ya fancy fu kwa fesi bikana bu ala una uma go sidonde arkiman matewe kai dan na taki den tawa no bete ma wai jompo como to aini papa Adam arkiman te ya ne ya da yotaki sama na yon kubia ya te lukwen che leeftijd jonku maar ik weet niet geschiedenis ik ja fossi busi konde piking die ton sidon na fans na alibina de asolang Uguay kayeng burgemeester uya kayeng sana ya komisaisi masama na baya arkima yonku baya ya teken leri na science po awan gana universiteit na Frankrijk en temio taki da oye a universiteit disi begin en leri in 1872 140 jaar kaba asikoya de na wan fu de mo top universiteit voor Frankrijk en Europa ala den bigi president die esia fu fansi se pasana asikode imo abie de fu gode arkiman a universiteit ja bi ome afdeling in Frankrijk voor den 13 doen su samadi studeerde 150 voor nata konde buiten Frankrijk e kon studeerde na universiteit Science Po dat ja universiteit ja dat we kayen lufu sanito instituut Rio Branco dat na dufu Brasilia pedego student diplomaat na angade universiteit ya de mailen den sefi abaya ya goteke leri dai kombaka busi konde piking da tewe taki le teke leri na so mal leri arkima fu de droit de universiteit ya na de niveau de wan zeker niveau toen aangeven de universiteit aso we kayen da je kai Harvard sabi universiteit Cambridge in Engeland en na ja a den niveau de a universiteit Franse de papa Adam go a tekeleli a kon arki mama no tekeleri somar abi wamma anga wadda saumu begi wan voorbeeld fu te pandi wan froktu kan de den some wan fu den die pia de mo ma baya ya de sawi eke buskone mudu tampune mbaka puwai jalusu chayen bikanala sanya usabi fa meke wan fotu fu horien fu teten fu di na wi sama en fa pisi ya mi begi ala sama de go du ogia fansi se fosi du tampa nyasi piki da iluku na ike dibe du di tawa ambe abede di de agesi yu be boom manunu lukwa baya ya anga ome ain te lukwen da isi se fi aini lukwen da istaki na wambusko le piki lukwen da ifika de wogi liube dwa baka da utampu na baya ya baka bika amoni dange mabesa teki amoni de dutasa ni mane de tekende investere aini da mi fapisia mi kaiso me fansi ome Adams dete ma ade diaude na steun diau kisi fie ma ange da den sama disi potia lat hei fusa teke wan voorbeeld ta ding taki alwasi fa so tu posisi yude I kanto wansani sama besa bibi sama besa si bidenki so landie gode da taki na busikone piking abi chai a hebi woko ya ni wowo machain
Gadu mu tampu gen. Ala de buye pi mu tampu gen. Ma weke sama mu tampu gen tu. Ma giwan voorbeeld taki akang. Busi konde kang umang. Mana fawe tia usefi. Fawe libianga usefi. A steun di weki sia fansi sia moni. Sawe douangen. A boy disi. De wan voorbeeld tu. A boy disi. De wan baken en sei. Te lasi dungu neti. E soi taki leg dete. Hoop degi busi konde te. Ma letje ke fami Robbie Amai taki. Pu dialusu. Pu blokera pasi. Bikabaya ya. Ugwasi ko a kibi siko tasi. A towe siko tasi. Na nyampina. Bika papa universiteit disi. Go Google. Fudode. Ni an loop go. Ni an studeer af. Dati de kai. Feini. Fidi. Fisi. A kong. A si. En a wini. A bede makkelijk. Studera makkelijk. Omdat misabi. A boko dei. En face. A bem libi. En na newo wandi ai chai de. Newo ai chai a opo buskone. En na opo dia open de. Meke ugia hala. Meke ugia kakiti. Ala den sama di bede na tase. Buskone be tase tu. U join. U kona wantaki nei. Disi na fowi. Bika fa fadong. Na busikonde fadong. E fa no meken na busikonde chaya ning. E fa meken na wi abianing. Babusi king. A babunte. Gantangi. Gantangi Papa Adams. Omdat te wa muluku na boy wawang amma. Sensiama ada jaini apika jaini abe. Ada kweken tia meke tia kon bigi. Defu de wawanunu. Defu mundu. Defu konde. Defu zame. Fawo douange. Den giwen kaba. Agi den giwen na ondersteuning. Agi den giwen na kakiti. Agi den giwen na futampu ne mbaka. Some wana umangwape. Sao du miamang. Ma saimu du. Mi asabien. Ma fapesi ya. Mi sindi audigi, mi sindi kakiti. Te one day man. Denke ai ni gebed. Ala saye kai bon. Denke abaya ya. Bika abien fano udu. Wam for wak fien taki sambe duo me yali fau au kodi mundau. Da usanien. So, nukude. Njukanenge teke. Bizda sa idu neyi. Wasandi wa gwenti. Umuleri fu sabi. Umuleri fu waderen. Fiamba nyoni. Nafie nesi. Papa Adam nyoni. Ma nafie posisi. Apollo dus Apollo nga bayaya. Unamoni fugien. Nei. Ma kakiti. Abegi. Ahala. Adati abifanodu. Fapisia. Usene wan poku gen. Anga ala de tawa di wini. Ala de tawa nafu wan fasi. Ma wanamo usakai. Ma ala widi wini. Ya for kisi holi. Apoku ya. Meke uguali kewe polo ngai.
Argument weke busi konde asande ume kolere af. Argument umu lere af meke mi take namo. Solanga busi konde pikin gudu na baku na sania bai. Arkima we fi sabita kia sania bai. Aksye pia bayen. Usabi te wante yari mbeta ki no de tasa madiwange wakaya de yo wida de beta ki na todo. Arkima fu na todo. Uso imi de todo miego bai todo. Miego bai todo kweki de fu gudu mi. Efu na wa todo chai. Pede todo de uso imi den. Na todo na kokaina. Dembe chai da de koruta kia todo disita sineke chai money. Well, yes, so to sineke for chai money. Then chobo todo for God. Pay your mangwa bank. If una todo, mi laija mi pra usoi mi go baya todo. Na todo talk. Nei. Ano na tasa ni de mabedu da de kokori sineke chai money, disi chai money, dance de. E de ero balambio habio bika de todo dibio kwa mi prestaba ifatu motawan. Meke wisuko fugiu sefia ondersteuning. Takina wo kode taba tasa ni de sama bedu. Ma wiso langa i gudu ahabung. I wisiwasi di okosi yu. Famja nemi wanta koleika fu mi dim sabi gudu abereti mi obereti alas dem na abie mo. Fu wan fami fu mi abi money. Fai du kona i money that na i problem map fu mi asabi da mi ogo bigi taki yabita kusani yabi baku. Tasa mai bai baku de taki bai ba mai seri baku da de bai baku stati dan disi dati. Na so Rommel. Mkatakin Rommel. Nyataki tasa mana i dusani nga tasa mafu money. Ma meke wi eke busi konde sama chayo sefi konawa. Meke usabisa wedo. Arkiman so sefi to so men sama bisabi. Teibe to bisama dembe e foi. Teibe to bisama na tede taki to bisama. Na fende ifindi ya umaite solanga ibegia umang de foi. Adarom msabiete. Dimbe meke film giluku dos no go konde de kai tutubuka Landwani New Aurora. Ya New Aurora. No Landwani. Manel geval akan ma usabie ke tutubuka. Judo dape du go sobu salimo da misabita kite igo ngo takanga kabite gawan. Du go sampate mo funia si taka dikio ya ukoyano takia ya takiwe. Kumu hanse ma moye danya konde ya mo yumande do malai mene ko wada kana da tia bigyanga o ma taki mi otaigi wi ya bi di so tuma ya bi wan abi man na dei anganeti den dati ya musuku abi man na didia anganeti angadei ya bi tawantu abi man adei mana abi aneti wasabi ma aneti imo forsektak ma dendi anabi aneti anabi adei isasuku fam de ya mi tangianya kunde yamsa soiwi dendi na abi adei dendi na abi aneti anataki abi fa uma ite yangi safientu abi mamio soiwi bo amugo ataki sabi saide mi soiwi di uko ya ifugo suku wan tap sama umang di ofowi en mi odeya ye mi au taki next di ofo become be baliwi soiwi if mi abe soiwi nende feti yangau da mi opu ma dim soiwi kaba
ne iwani go na isefi sukwen dus un for sector arkiman na swabe dia buskonde de soyu ifi sa konkoni lobby adati le bientifi dus faide ya asan dia verander te ikwan juka Ugolas da uma udene mindi boto adetio udena kandiadi na mamindi boto ya mutaki umande odi wale shugo ugwa wata sa ne msu afro amindi boto ko ne mitaki odi apiki adiama adiura ipasa amantaki ya isha mande no na upikyo info sector na des aso tradisi bedia inso dos teden taki tobia uma na fende te solanga ibegi ama uma dio foi en fosia bede so teden uma fende da de foi da ofi bala aswa bede dos de sama dio gosuku sama uma papao dio wegi yere en tede wegi njabu an geval mi taki na ma auman goteke sama man ni au pe hebi achaka pesta izomba chakalau wesade fomiere ya sa gwa kutu nduwan baru ka bosni ka stra frem take traditsi e wan fro tobi ni ai meke sani isa fomiere na mesandele ya fomiere nga sani kofu woyo do se fiyo tobi woman umano na tea papa na kofu woyo yo fende do si mu for sector arkiman ten epe wan on ten fa en faiduen arkiman den dey di pasaya wan nu se soy film taki di frau como to berpe na neti de film den de kosiden taki den go teke takosani arkiman daro meke fauja if na de tende fraude be go da saubi otaki fu besiden kan de yeus na de tende di usiden de be go do augi ma dat na neti usiden dus no one tasa no kan de na ugi de go suku ma na fu de so ma yue ke libisa ma i musuku fu no chai se fi gwa ni wa posisi faija imati nokan de imati dia usu da yegwa imati osu uyanga imati uma wa waipi dia forsale dingi sani anoka ya mu crier wan fasi fu de kai wan fasi dia de fades magona ape tawu eitwek no de na ugide ngo sukutorwela na afu deso kanena wan desi de be gomeki ma na yu na neti torwel fu na de tenden be gode ubi o she normal torwel na moment de be go do augi dos faija imunom poti se fi kwa ini wan situasi pe ya ma komoto e fu de ko siu awan pesi ijanga sososikia ini wan kamba atasa ndio taki odu dos wi ekel libisa ma imduku sotu posi e chai se fi go imu wegi bufosi duwan sani fu dia kai waning dia di no manchai dia de sama imu libia libi fu sama musi eke meke de si eke faide ma meke de no si eke faide no de na fasi faide chai sevi fami de ya metake na mona afukati wo ko miedu ne ma miedu ngu da dia kombe adungu afukati de okayu isi if de kosianga wambuma wa adungu wadaro meke de gansa mabeta kite ya bi manogo tanga tama adungu nogo tanga tama adungu wadaro meke de meisa dorp de sap de tembe dogi de abe dogi anetia de te be dogi fosi denki de nak wigi de wegi de sefi pasa de wegi de sefi pasa isi a moment dia denki mi denki aboy mi denki aboy atolia mi asafu mi abigi kaba amma ilulu apiki aiwaki apiki ala fasi aiwaki apiki faisha da iso apiki amnomanda apiki no mango pisi aboy taki so me puenge amma ya
Da ibi abi den bugolo. De itiabo imeke wan bugolo fie moi poti de. Ade dia ma piki taki mi mamo dai domi gi fa ilobi adomi atako piki dai domi gi mi lobi domi. De sama dia sabi dai domi baba. De mi sabu de baka piki sabi sa dai domi. Ye teke adomi da ipocha ini buata. Yeke papa da ye dai cha diki da nyanga ukofu nga tasani. Ni apiki taki mima mi dai domi gi amma taki ben lobi domi. Ni amma poti apiki poti adomi afaya. Ni au dai kaba. Wan te dai adomi anga tonton tiki ye dai anga de tufutu patu ye druk ye tapu tap de patu bi abi tuyesi. Da ye tos wan tiki tutiki gona den tuyesi da ye druk da ye dai. Na ma piki dai adomi ba. Ma piai dai ende da gigogo na ulo fa bugu. Atendi apiki dai adomi. Ai dai ini osu ai dai ado. Ai dai nosu atendi domi dai ado. Amata piki daya na safu isiki seke isiki te daya domi mi mami daya domi mi mami dayen we dayen no ho ho atindi adomi daya ado shanda ho ho amata ki piki na domi mi na domi mi daya piki daya domi piki daya amma cheke na mwa piki taki udaya domi bruko. Ai mi manka badaya domi. Mi manka badaya domi. Dimu. Ada piki nyami adomi tembe de kum. Amataki oho. Piking idianga be. Faidu dianga be. Na domi dia be dai. Adaya ini se. Adaya domi. Adose. Dat one tak altijd libisa mabi wan koni uma sama koni mo manenge. Daro meke ni matai gi mitaki pikibala fayo go teke uma ya. Na waki uma du saimu du solu gwa uma. Fasitaki ye solu gwe meke moiti. Atendi ye teke tende fugo waki ya uma. Go suku sani ya uma funyang. Ma yai no de nofo fu waki wa uma. A soso sani edu. Na laulau sani edu. Arkiman wogwe pikiswa nya wet. Te skou tori wansa mafi. Aduwa wini ende so twing. Da te igwa kutu. Da yo ye a officier otaki mi eis 30 mi eis 6 yari. Sa idem teke 6 yari. Mi abi wan clienti de dimgo asandiadu de eis 6 yari. Ma 6 yari de ne a okishete ne na staff eta staff akaba kutu akaba ite. A officier a staff eis a officier taki 6 yari. De teke fambe taigo te igwa staffu for na sifilie da yo abi wan officier na wan rector. A officier ne draka san for. A officier taki rector asama ya duan sani so twing da yeki afukati konda itaki ne adwa sani tu mana na so mara do ya that make adu. Client for me. A officier is 6 jaar gen. Maar rector noko enete. Dus 20 mei da mi op play wan ko wasu wan taki we kai wan san de play doi. Da mi op play side mi aksi sani mi abia ting mi abia te fugo tiki sa mandu fugo bo studiera do shienga la de sani be studiera kaba ma fugo lukwen wanti no sabi no dia a officier taki sigisi yari da no imu go luku taki side taki sigisi yari da tia taki dati da yo go da ye go play di go do one play di go psiki fi play nota da ye play doi ye holy play doi da te kaba so leisi da a rector leisi staff ma so leisi da officier quando beurt baka replique da yo kombaka da ya deplique da de holy da rector otaki okay ukaba ta fasha demo da rector is otaki na some ali staff a kantaki a go meyanga officier ataki sigisiari maar in de meeste gevallen a itaki nee
So leisha kan gwalok tutu. Sam itaki angasa ofisi itaki a rector navu teken. So leisha igwalok tu ai taki sigisi ma a rector itaki ni asan diduya a sigisi asai megi aiting. Of ai taki okay asan diduya ofisir sigisi ali pitomisi miogen di. Of kan taki ook tu taki ofisir asan di taki o meyari taki ya dim lukwasani anodeso amadu asani tu akan gwau so vrijspraak. Dus dat is wat ande. Dus die officier je een krant straf eis. A officier eis, OM eis. Na dat na staf. A definitief staf na rector ook. Dat jak de rector taki, dat via de eens, dat binnen 14 dagen, dat je wat hoger beroep. Je teken wat via teken binnen 15 dagen. Dat je lasje binnen 14 dagen moet tekenen. Dus if een uitspraak dit idee, dat binnen 14 dagen dat je moet tekenen hoger beroep. Hoger beroep die cliënt. Dus dat is wat dit. Dus die officier taki. Na taki dan dat na staf is. Na rector moet taki. Taki man. Wat zijn die pas de laatste tijd? Je DNA-test. DNA-test. Als je maar DNA-test heeft bepaald. Hij niet skin even de sandiang hij skin die hij niet skin aan pikken ook overing. Die twijfel voor een picking. If you want to sabi dat hij picking toe, dat hij de go make DNA-test. Als je man in mijn carrière die me de no teken no, au me sama passami voor DNA-test. Mi amu koli yere. De meeste sami taige na probleem. Mi tai vooral kotaki sorgwa pikite bijvoorbeeld ta kombigi. I bai papa. I bai meriki. I chaya piking wadata. I pai taxi. Yeke maninge vooral me. I do disi. Da later sama oko taigi taki a pikide na i piki of ye for twijfel. Da yo go make a DNA test. Mbala mind ya mi audweye. Da i lasi sapakara. Is sabio men piki dea kande na i piki madia go do test. Saya sabi nom hati you. Nyamu kori yere. Fam dea ne wa uma taki mi am picking ko taki ataki so. Mbedia nya poside mi jaini. Mbedia nya poside nya taki am picking. Pa nye teke. Efum sabi taki mbe pasade. Mimma taigi mi taki baya o. Efi sabi taki be pasade. Alo asha uma kayu ne impiki au man ne egi piki man. Dus mbe sabi taki mbe pasade. Alo asha nala pike gimi. Wamame. La futuro buurman to buurman a buurvrouw. A piki nge buurman ala ede wikolu. Nee, de taigi buurman, buur tak nato biak ami grandma ge. Torwel buurman grandma na kanenge. Ma kan ya bi ba kam wet ba tuweti man e meke ba ka pikin. Dus mi ataki amu dwen ma bi bepaalde geval. Nee, ipina nga pikiti o mijn leeftijd. Bala o nee o taki go meke DNA test. If i kwami mi o taigi taki na dwen. Mami asabi fiyo. Mami abio dwe. Kande na piki de kosolu wi mo ala de ta piki de taki na ipiki. De na test fosi doing make u luku fawe doing via contact frase i lansa paka i lansi. Robia mayange programa wiki. Kadu giwen ta wiki udia ibaka. Wiki na een programa de kona yuna nga meester Robbie Amain. Alla voor de oko na neti. Wiki.